hvad kan et dyr ellers lære? Dyrepsykolog Irene Hedderlund har brugt 25 år på at undervise et enkelt dyr. Thank you so much for having me here, and thank you for being here to support the foundation. I løbet af sin forskerkarriere har hun vist, at dyr kan lære ikke bare bogstaver og tal, men mange andre ting, som børn kan. Irene samarbejde med et meget intelligent væsen. It was after about that sort of 25-year mark, in the sense that he had really began to put everything together. And then he died. Alex var en gråpapegøje, hvis død kom på alverdens forsider. 3 articles in the New York Times,